Mutongoi TV. Ni uyikwati wako kana mwendo muziaisia watindanesa muthenyani wa umuthi na indi ni wachumwa wa matuku atano umwaini wa Ikumbi na ile mwakani wa ngili ile na miongo ile na imwe na indi otondo twika kila wachumwa twitha twikomana vanthini wa studio cia Mutongoi TV kilungu ki Ikumbi ya siasa vala twitha twiya mesani siasa situ muno cielembeta ya ukamba twithuima maundondo maende na kumwendo museisia twikukonia nthini wa kilungu twenena na Tongoi ngalekweno na kwingalekwea wisaithia ni twanena nia nthini wa unenania wa umuthi na indi umuthi twinena ni cia yolo wa unenania wa mwaka usu twendete wa ngili na miongo ile na ile nthini wa kukuna kula mwendo museisia bevi na wona ve wivyoka wisaithia utena chama kina nduvita ilembeta ina indi oyu maondo ni mambiye kwikuta movindo kanga na yutu itha twinena ni cia 2022 watito sisia ukakunia Mutongoi we mwene wa musisia uthukumi wake kana manifesto yake maondwala we mwene ukwathite no kwika kana ukasia chama kila ukite nacho ni kwatena wangelewa ni asia hii ukasia Mutongoi kuyanana na chama hii kana ni misingini ya we mwene maondolo wikite kana ala ukwathite we mwene ta mundu kana ukaasisia chama ndi bondo mozese osunu onenania wa muthenyani umuthi na uvikia na kunena nako kwisela ile itatu kenda imwe itano namba utumane mokuve vatendivi na ndeni wa mitandao Mutongoi TV isuni Facebook Twitter ni @Mutongoi TV KE @Erastus Kithoku na indi Ikumbi ya siasa niyo hashtag tuesisa ndeni wa mutandao wa YouTube twi live ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV official subscribe na indi ndeni wa Instagram wetu @Mutongoi_TV website www.mutongoitv.co.ke nita Erastus Kithoku wanzo mo tutamba ninginya muthia wa Ikumbi ya siasa tuvalikevo tumanye kwechao naondo ngwea kana thini wa Ikumbi nduvalika ukaumala mana no nginya ukosa kindu vo ani kwate nuwisa na nukitha wisoma maondo ile atatu yolo wa maondo meokonia uteti namba cia simu sieva ukioni sasa application kuna simu kwa ndaiya these wase wa TV yaku kana umute ikenda wisethia wako na simu yaku nosa nitwewa na ukulio kana wete woni waku kuyanana na unenania wa muthenyani wa umuthi na yimo kwa imwe nenda kuthocha aini makwa onthe nondo ni mavikie ndeni wa studio nikenda umamanye twambie kilungu na indi ndio samanyone muthoche nyonthe kwa jumla ni muvyo mwanya nondo wovika kiyoni kinu kenda wisethia ni twanenanya Ikumbini ya siasa twambie ova ndeni wa kamera ni kenda wisethia mwenendi ni wa umanya nuo ni asante bwana Erastus na nombanene kana Ikumbini ya siasa ya Mutongoi TV kana mbezi na ukethia andu maitu mbaya mukamba yonthe kulathi Mombasa Masako Makueni Kitui na ende muno alama ekalakala wo dilani sakwetwe kulana atindila kanisa ni akundu kwetwa kwa Mulinga kimakethia o nthe kwa jumla na ende ngemea tithe imwe kenda tende na onena ni cia icio situ na Mutongoi na expectations ila tena sio ibinda yetu kite binda yosa kwa ni wa 2022 Yes, nani mwana mozese osuni mheshimiwa Steven Mwande ni MC ya wa ward ya Kalakala ni county ya Masau. Karibu sana mheshimiwa. Ndi tuke katikati kamera yangu niwezi ni asani yenu. Muzia yesa nenda kwa zamana ukethie angekuya iwe we muthoche ba Ikumbini oni friend mbadha FM ula mutaalamu wa maundu moteti waila kuota byambua kana siasa ya kana sua ya siasa yuende na yu nenda kwa zamana inyonde ni muthoche ba Ikumbini ondo twika na tondo twasia Ikumbini baindi kulika ko motekendo na no gutulika ne kana tumewethia tona kendo o muzia iza we muthoche na twina otani muno kwithwa na kuma yu wakele Ikumbi kwendea na kuthela iwe muthoche kabisa
Asante. Alright, ndi usuna kile bwana FM mutaalamu wa maondo mao teti twitha nake hivi nda kuthila ingi kila wachumwa vande ni wa ikumbia siasa aitutethesia kumana maondo eli atatu meokonia siasa na ndo ni mutaalamu wa wake no sweti moteti ndi ni mutaalamu ndi ni muvya muno bwana FM. Mheshimiwa karibu sana kwa hivi ndayambe ndini wa Mutongoi TV ndi TV ndayambe hivi ndayambe studio. Karibu sana. Nafanya siasa kana somano nikethia kamba onde mama Kweni maketui na mama Sako halange makajado ilobi Mombasa na kula kunge dasi ya indi nita Timothy Maneno nza kuto kwa yangu masomba ni asekuni kwa kuna na by election ila ya metoke dasi ya indi kani mudhoche nywande kendo niki chai kumbea siasa kwa Mutongoi TV. Yes. Ni muvya muno mheshimiwa na ndi Timothy Maneno ni wate ingine mumwese ni muno ni usakwa ni munini wa kwengo masomba nondo Mutongoi TV tivata na kutwa kwete usakwa ni wonde anolikana ikumbea siasa tatu atwaise kuya masimba kwa simba twina tete alama etasi yake vile ndi mheshimiwa Maneno avikiana kwitha isinda na thana kana aye akethwa ayoka ingi kombene nayu no siokie kombene ni wavikiana kumona ndeni wa kombe ya siasa nondo va Mutongoi TV kombe ya siasa twasia ni kweta na kweka na indi asante sana mheshimiwa na tongo ya langi mwezi wa muivika nayu unena nyoma muthenya no monde ni unena nia ukie nondo usakwani no thengeye na unakutuka vyo mieka utaitie kwa 18 ndo usakwani no thengeye na watu sisa ndiambia na bwana wa Steven Mandi hivi nda yuye vikiwa saithia mundu no kuungama independent atena chama na akanyuva na ndi wesa hivi kwangeleka nyo mwaka wa 2013 hivi ndo tena chama kina ile mbete wakamba uteuza kuwa na nugutikana na wakana kuyandwa ingi masa kwewe ni wave ya chama ndo mena chama kina ndo hivi nda ni vikiwa saithia mwene ndeno ngosisa Mutongoi mwene akafikia na kumunyuva akasi ni nyuvonde ndio nyuva nondo wa chama ni nyuva nondo wa mwene watu sio nyuva ni wokete wa ngili na miongole na ili mwene ndi sisi siama hii kana sisi mondo binafsi mwene ne asante bwana Erastus na pia ndio sama none toche kana nitonge mvya bwana Maneno mheshimiwa wa Ngoma Somba ulona betie ni asante wewe msie ula monini ndini wa ilembeta yeyo kamba niko kana kaito kala kanini na ketho mwene munene bado niwe ni asante mchanga kitu niwe mwana wenu ni muthoche ndini wa county assemblies na kimutongia muvya ndo wa kiu na ende njasia kuliwa kula ni kulia sio na sisia na sisia nondo IBC maisia IBC membri ma ya sia 2022 baingi wa ya patoping kana kukela nilia kwa mina ila pate primaries either imani sia wa balokela level isu baingi wa independent kukindu chambenye niona ando ingi maisemba tane matia siama with the pina independent kana isi ama simbo simbingi ando me the mengi katika siama ila mbingi with the nominations team bingi kana na ise tapundi dili ando nene sia ingi nimeukia michujo ya siama lakini mundu akadha macha mani akaendo kingine kana with the bekindo kwete although kuna ngambingi sia kana kwetha na my independence onoke wa governor fulani ukewa kicha manengo kana independent lakini kwenda na mea na mbunge unaona tezile kindu chambe nyona mundu osenyo muno oyona governor okwaza mundu kaza nuko ndakibela ayenda okay independent na tani dito mbungeni nono nete opeo wia ilawo kambunge independent mundu kindu chambe serikali comprise assembly na the executive na ya assembly setup ya yo set ya wanisiama na sisi ona natwimba na me independent tondo tuona pama sa ko tuina MCA zana mokete me independent mabina ngini kwimba hawo wito no nomba ko kethia we ongali ko sia itwe na tayuna imagining governor aya sene independent ndisa na noito ondekane tondo ni wale takuka okethe governor ukaza independent lakini kona so pia serikali ndo serikali ni la na mbunge na executive okay
tutona kuka uko twika wiboya ma MCA on them utetheze kurani serikali sometimes immediately mwaza kwa kwitha anela coalition formation cia coalitions uketha kende chama ki ni chama nda coalition na chama kingi either ano ya pendo na mukaleo form no nyumusa kuiwe kani nangana example na ba kwitu masako yo cha ba kwitu masako ma MCA ma Wiper izo kali independent ni 18 lakini nondo twaina coalition twasobya coalition ekela asobya national twasobya coalition na ma MCA yangi kana na siama ingila siende ni wanasa yuwe there tena majority na bunde watu afomie kwimba te majority muno payo possibility keka te smart kana keka chama cha chap keka kidai na keka cha ende ni wa muungano wa NASA maybe medama sembi makapata MCS na maybe yethia chap cha form unaona cha form kwitha kina majority MCS ko witha yu ndufani ngavana ko kama akasakwa na ni wasakwa we independent na ndwina mumbunge ndwina MCA onomwe witha wiboya MCA masya maingi tondo lazima karani nando ko ni kindu kusiwe withie as much as ando usakwa Mutongoi na meko make sinduzo mpaka site siambatanite wembeto usakwa withi kwikata ta mundu na kwende we nao ila uthi kwandikenda withi chama ni chapata muno chama ni chapata ndendo ino gitembe tunene muno vata wa chama nende veke ndwane na ndambo thi kula ku yatongo ya nwangi wasya no withe ingi mekia michujo kwa woni wako makianiki tonyo da maiki anondo acha michujo mabina maingi yuka na story mbingi cia kura ni cio ya wa muno ndono kia kiu na risk lenge yebone yakana wona mundu etekela kuthi muchujo ile imaanisha wa baluka yani mundu mani watira bu muchujoni tondo vai ndio tona kuthi independent kana na mia ela yebo juju ndio tona kuthi independent kana kukela jamani kingi watu leo muchujo wa betanga ituka huko moya wasua register of political parties tunene unenga woni wako tolo wake unaindi nitunene muno wango yo lwa muthungu lwa chama na mheshimiwa maneno neno tuke bau na uingelekanya nzio ya mundu ulo na nivwe na independent kana ononga mitote na chama na wapigana kwa sakivila cha ward ya ngoma somba ikule yakwa ni mheshimiwa maneno ni wiki ya ngewa ya siama kana do you believe na maundu ma siama asiamisi akiuteti Erastus sindu sia maundu ama siama ni matoa anaenda kwa siama na siasa ile ikwethia wa na siasa ile si na benefit kwa andu ala sakwe si lazima we chama we chama ni hata nenda kutabia yu ena sakwe ne independent ani independent ilani nanti mbunge na pishwa nenethi ya majority no Wiper na Wiper ula watu tia na ngaiye thayo wake pandu paseo mheshimiwa ari ngoi aiwa Wiper na ninonie o kila kindu gethe awo cha siasa maneno wethe ni wa no kana independent na yune andu ma Wiper nimekuwa ono that ni somete chao kwa ngalakanya whether ni recognized ni spark institution ya certified public accountants Kenya CPAK lakini whether maikwenda ona kunanga ventilation ya ulika ona katika budget ona kulika katika finance mayuta ni maikwenda nondo ni majority anwezela mekumela maimini ati meoso mondo on that there's imbalance sheet on that there's nigitezo abase supplementary budget mekie ba nondo ni wa when kana andra ya interest sia committee with the one go the committee akasaini no yakalande bo lakini ila value ya umundu we kwithia atotha kwasi ati no nengane cross section ya this budget lena ona na ni usobu ona kana ni kwamente ona could be that ona kwithia ena umanyuso lakini withia asukumete mundu professional uketha ndekwenda na you there we nene abau na no no majority maiwanga ati weyenda no tekwenda mayona ngakindu keu ona thoke someta na withia no ne asia isu ne sindu cia ciama na ciama irati kwacia
ona siendo yucio kio yu na office ya registrar of political parties yusiete siendo inge pio with ya no kona ando mathenda kothi meoka anwese na wakothi meoka nenda kunenga umwe nongelekania yesu anenga na niki ukona mondo ukona mondo ta MCA ukona ende muno no tona mondo monene muno ichama no na no jugiro cha wiper kuthona esuti muno eranga nenda muno kana ichama ni wai wiper no tona ithina ni nomination aindia ezo ya bandu as button tokozemba lelina waka utwa ikanda tena utene button duandike wa namba kwa hiyo yona mundu munene wona ithina uyona mundu waranga yandi wakathina ikindu chuchu ni kibo na nicho kitumia kwasia tutona kwasia yula ni independent noni yake patoko nyuke nene na choke kodi ni independent ninaendia na independent kendo kama number 1 kila kana tumane ni independent tia ikarantinesi kana kuingwa shamba lakini nese kana no watu acha bana no na watu acha bani nasa kuyu na wiper nasio kaingi nasa kuwa na muungano na union ni independent nina independent nundu ninonete katika serikali ula wepo wa makweni ni established wepo nona na MCA na mujumbe ni wasakuiwe senator ni wasakuiwe kila muno na women rep ni wasakuiwe na governor ni wasakuiwe na muzumbe ni wasakuiwe kwa where they are using ndo ni in that formation ya andu asu me ukweta ofisi nye you are nye ni weka nene kana party leader wa wiper na ke governor pe na ka misunderstanding ana there nye no necessary ndo yudo siodi ona na kata iwa na Amerika ane lambe na likate dina twali ikendo na sindo iwa ngali siteno ka ilobi nditiwako na kola mundu wela matinga manololo mesiko ula we maloli tepa we ambulance we ku yunde dinga ndete chakendo ona mandate maweta andekwa nondo sindu isi siasa no loyalty inda sijana ya kabalanga dhinyata mono okay yes kumheshimiwa undo wanena ni wiki ya ngewa ya siama niko kasomba kala kato kwa die nondo utena chama nenge utena chama utira no ndo mona no kwenda amaki na ndo na kendo chori ngeze socket e socket paloto na kusipo kamolaki ne kwesila chamani bunde bobe on goodies nondo na bobe anda makase we you know trick a leader ya responsibility ya chama in ukakwata hakeno bese la na baka nazuma kasisi sendo isu ukamana mundu atuka majority whether no webe mokobo wase debe na ngilimengo ina ni mbeze isu no responsibility ya kukwata kepela ju whether you were enabled kweka sendo isu okay nitone ni ambe ange yolwa mausio magwitha we chamani na mausio maguthi weka otwende na kilungu kwati ya bana fema ni wethukicia atongo ya sweli niambie na atongo maki uteti nikenda wambe uondo maoneni mo nikenda nuke kwa kunago tawithitwo mutaalamu kwa ivindo yasa thini wa maundu meko ni uteti ni wonetwa maundu ndo maende we mwene ni wiki ya ngewa siama kufika vitu vikite kana mondo ino wakathi onaye weka na hakatobo undu mwe bwana Erastus na Siasa nyeta ni mutaalamu niki ange wa siama na niki ya siama si bata na nisia ile kwetha sibo ona ki mwe yaone ni mbikie na ige ki wa Political Parties Act mbunge makekala the makatume binda yo kunena undu siama sikia basilie nondu ikatwa igwa ateo pakola kindu kimwe pe kindu kimwe jolile cha siama chasi amaila wona aba Kenya na ila ziona ka Africa you are see analyze nesa ta analyst ukakulia dozi unena ona atongo imasi ya maka kuya hii tena kindu kita wa manifesto ya chama lakini ukweli fai manifesto yetu adipo ikuqualify kindu kila kita wa manifesto ya chama yago nundu manifesto ya chama ya ile kuelezea kindu kita wa philosophy unwona twaenda thita America ukethia wazisia andwala machama cha Democrats na andwala machama cha Republicans
yani andu asupe kila maamine na pe kila metikala na pe kila mate na pe kila meka kina kivathukanio na kikingi wasisya yani undu meka maundu mo manthi cianza undu mauma cia koti withia chama ki undu kisila cina undu chona undu ucio ile kwikwa wiki bathukanio na ulonge na yu pala tubikite yu ne pala pe na ekulio yo monde munango katika siasa ino twathi cia ngili ile na miongo ile na ile ta mutaalamu peno to ni munene muno wa kana andu mate chamani nimekuongeleka whether no uzeo kana ti uzeo kinu chetu kuendea na unena indi nenda ukotavizia ba indi wathima nzeve ondu hili wathima na thima nzeve ondu ile ta mutaalamu na sisi ondu maundu makweta othiuka nenda ukotavizia ba andu mate chamani nimekuongeleka na kwanza nimekuongeleka muno na imatonyongeleka onginya ivila nene ta governor uzungio nithi ni utavizia ba ukona ona mundu governor unje independent you ona wile sisi hii tutona kutha tiona kindu kita kitatoneka lakini no cia kindu kitawa pandu chama kina mei muno pandu chama kina mei muno ona cia zila mbitu na uthi wisisia etha chama kina mei twazi kwangeleka ni chama cha Wiper kina mei ukamba no yikulia ati mama ngavana ala mevo ni ma Wiper uyamba kwithi aiye ti ma Wiper uthi pano tawaya siaya uthi ai pe chama kitawala aba na kimba kita wa ODM wikulia hii pe ngavana mote wa ODM wita wa Obandokoth yue uyikulia hii ngavana ano kangiata sehemu ino yethwa itawalitwe ni chama fulani kindu chuke kuonia mundu uzu onakeza ungamana kindu ta independent pe no to ni wakuka na yu ila kuona muandikithia wa ciama cia siasa ayacia mweyao wa kwacia mundu lo kwenda kwithi ungamia ate chamani withi wetene pe na gitumi na andu azu pe sindu makwete kusisia nundu pe mundu ko kasisia hii ethe ndi chamani fulani lakini na thi chamani sindu ila yuspia chama ile ketha itiele na thi chamani ino ni itiele sindu ila mutekwe ndiye iwe yuka nesa na kindu kilenya mwene ngwisiria na ndiye ndakuopa na chama ku ni kata na ile kuungamani nyoka na naungamani nyoka ngingetio tongwe ate okindu kila ne okingwenda kugutabija bana cyo kiili tawu na nuna jonye ibindela to kuna siasa jaba yangu mundu onaunje atena chama ugethia mundu ucio ile kwazia ati mutongo ucio ile kwazia nye ndina chama na nienda kuangeleka nyo MCA nienda kuangeleka nyo yumbe wa mbungeni nienda kuangeleka no senator kuangeleka ateo ngetho ni ciaitie kukwata kuoko mulengo fulani eno na kwazia we aunje weka indi lazima ni yunga na mulengo fulani indi ko twiba umundi ani utabia andwala makoka matesi amani ugamba tinatu yona mundu unabeta atecha amani unaenda mheshimiwa Muzimba na mwetha Muzimba nukuzanizia ndu hii indi abetanga atecha amani ate umubeta na ni kwatia wasisia yu undu kwangeleka ni undu ukamba yu Wiper thithitwe pota chama kina binda wasisia ilo kuona ayumbe ange ta mheshimiwa maneno mayuka na chama kingi kwanza we yuka na independent makwete okwia andu asupe bandu makwete oponoka nundu itumizike bathukani no tutaliasio ona invite ona tinyi mutabya tweneno ithio nthe nundu mbingine sisikiwa na yundu makwete oponoka makwete oponoka na mweso wone matona kwisa kuka matecha amani okay kwati yavu bwana FM nende mwana mozezi nende nwa kilungu cha kuombea siasa ani wavikiana kwegwa atongo yasu ndo twavikiana kuvingwa Ikumbi na hitu andika fonde ni na nenda tulikana kuna tulikana aku semba via Facebook ni Mutongoi TV ikile kanani wa follow kanani wa twati na page yesu tu ni wa like na weto wa like na ndi onena nyosu we mwa kwa imwe ba Facebook share tina kuka ko share usithe ni watu meandu ingi muno usithe ni masia ya kuombea siasa nikendo namo mose umanyi olwa maondo me okonia uteti nondo uteti no thenge ye vyo vyake uteti naona yende na kwambatanga ondo kochete na inde mwendo mose isia then wa Facebook ya kwani Erastus ketho kwanza mo semba bawa ati otomani nguona na namba otomani mo guvene ile tatu kenda 5
tumatumani waku kana woni waku yolo nena nyono tutwayesie ondavye weta we mwenende watosi siondo vailie 2022 ni ukite wikono kulondo wako na tene ukaze ne watogita chama kena kana uwo kana chama kena nihongo nyuva kana ukaze mondo mwene okay independent kana okay chamani no kanyuva Twitter ni @Mutongoi TV KE @Erastus kidogo hashtag ni kumbea siasa YouTube tu live YouTube kedave munyanyo weva samutumie link ni Mutongoi TV official na wiki ya kana subscribe you mutumani menyu ni nukita umasoma o twende ndatika mbuthu na ndo masimu ngosa simu na nwezi wako na simu these wa TV na hindi twaiwa na nesa mheshimiwa nenda tukivaa muthunguloloni wa chama no wa nguzi auka muthungulolo wa chama na kana tuka tunene kwa withian Wisa andu wengi mathi michujo ni ya chama ndiwe hata chama fulani twazi tuo chama na twazi niwa wathi na bwana FM na hindi wisa wena tuma ni mbesa wena mbesa mbinga ngembe wa bwana FM na hindi wisa chama kiu ni cha kufeva kana ni cha sia hono ndo niwe wena mbesa akatoso na ke bwana FM via ground na vina ndi wenda na sio sia kumya ba muthunguloloni wa chama watu siama situ la twethe twasio ndo asia elemetani to kamba twi chama cha Wiper lagi tongwene mheshimiwa Kalonzo Musyoka twi chama cha maendeleo chap cha governor Alfred Mutua twi chama cha muungano governor bwana Kifutha Kibwana twi chama cha NAK Mwandungilo na ndi ve chama kingi chukie na mwene kivila wacho ni Mukamba bwana Muthama UDA watu siendeni wa muthungulolo wa siama ila sithi tovo ukamba na kula kuongi ni sithasia ugu na nondo sio nyene weta bala bakwa nondo nyene nesile mchujoni wa Wiper na nyino nio kwako na mchujono kawaida kwako nesa na ona kwa kwitha stories pingi siani kwika wa ukekwa lakini yetibo nesile na kona na kukiweta wa kila nese kimwe ona yuba na maneno nasa kuiona na nasa kuwe TV ni tusiaisi ando ingi labda alona sindi amono mekwa se nomero ndenda maya no yekura twato ndiko kethia yu asu na sindi otutasia isi irio nde pe mundu kwaze maneno no yekura nundu nitwa meisi kana mukuka kwana okolewa ona ke kape vandu mese lo ne ABC mayete kala masakwa ni ne ABC ona ya wanojo ya ko no kindu cha kawaida temanise kwa asia kura nisio ya wa nikuji we ndisi bandu banenga pesa nundu ndianenga nimwe chamani nikenda ngasakwe no nina tatio procedures ila ya kawaida na nicho ni tayari kuisela inkutingo nomination nundu ndiaona kwithathi noso lakini nikasuba kali kile andu na mama sawia maka kukia kuthi nomination lakini lawe tukisa bwana maneno ineno wa mheshimiwa ni wewe yanoki independent lakini immediately leo nabikie mbungeni thia nomba ambisho manda malengo already ni mundu zenu wewe ukweto manda malengo nundu woka we independent ukawethe ita we ndi tewe to but we there tumba ko ketho ngaliko fulani ya debate la ko debate o kethe either we katika minority kana katika majority ko unye to me nisi kindogala kiziona in fact no kindogala kiziona tukai anomana nomination kwa chunjwe betangebo nikenda withie lo okolika enando ngaliko ena mulengo wa bala witha aithukumia wethia ngaliko elenge serikali yino munena ni mukama nondo mwitha mwithukumania serikali wethia ngaliko ela ya serikali ukathukumia bo lakini ukasia kuisiama nondo well no ukawi independent na ndime kuna kura makuna ndio independent lakini wandika ukaye na kwa tinana mama sako lakini ukakwethia katika mlengo fulani nikienda withie na kuthukumi wako kila ukweka ondo o debate sindula o manda ndo manda mbungeni weweka no mandie na kikundi kila winacho na mheshimiwa uthuku wa kwilea kwitha we chamani no uzu weta wa bambunge kwisa ithia ni wa bathwai kana pema uthuku angi makulea kwitha we chamani in fact you are bikambunge unfortunately ndizo ndo yapenia molikana mwethila katika milengo yesu no ithia ideas in most cases no ithia ketha twe Wiper mostly twisilia alaini imwe yasindula tukwika kushu twizindu zitu discuss ya ketha wokio independent
wewe ya ule independent mwili onake ba lakini akisio muya mukamana no kwate nundu ona kwa uyobo ndende ne muno yasia inyo mukamana tono ndende ne pyo ayange maisa manu papika abandu ke wewe nawe ndwe bito neno mbola samo mbola ndwe bito yete asu ideas sio kidogo mundu no kwiwe pepa mpatia lete na sama no bonenga ya wito wo thukumi ila o thukuma na wisiwa yete no usiwa ataleta unless ulike na ulika pyo na mawo mheshimiwa maneno watu sengewezo ya muthunguro wa siama kwa woni waku na tawithie to siamani atekwo yulikile na independent ni kwithia wana uwo thini wa muthunguro wa siama kana ni ula wina mbesa ibo na tiba ba kubanda anza anu madeni ya bubio kuno baba deni ya mheshimiwa ndio ile awa na haki nina hata timwe ningine nongo nenda muchujo na ngona lakini ngona we fair in this way itetekelana na hivi alate okuna muchujo igete ko eprindia mabuku na tekuna tesobya moli wito tekune no ite wasobya katika award ti national tesobe sebu wodini mabaka nona kule iguto na tawa cha mule shuma yetu itwawe polling station na nasi ndafea na wetha pale undonke yule amini akana no bakane sinde lakini yuba ando meba me and I think yuba rastas no bakate na kendo kita wate to na mawakili make interpretation ya independent ndio tukamezia ya MCA kana jombe makasakua makadimbunge na ya county bomba bika masilai mo masobe ano ni speaker manunu mabao sakwa speaker mema impia yu mama kabika me inge maida pato no kwata wandu alange mateka lakini ukwida woka woweka lakini independent toto igwinga ba nunu yu ando ni mama niye kana yu beka sela kaka na ngona ni ndete ni abaye nunu welo modi mo kamane na mundu na mbesa ninoni ovu o ngoma somba ulala wa sindie waipa nomination ituo wakwata kula maanana ingia kakwata maana ile na miongo 5 na mwanza na teta kwa ile yure ile si ungamio na ABC aikwata 33 yu maana ile na 57 ni maiba ando alama na mukuni ando kule maanana na 11 si alibana kana kwata yana hiyo mini kana ando ama na gyozo wa na mazi yoka whether mena freedom ya gwa whether unabina no gwa na pick up no gwa na Nissan utoite polling station umanengeta okendo makakune no eme ya elegantwe tambaibo gather we buwa balokwe I know they do that like that now especially see by election in Doku you and my ngalabio allow lot ekendwe koma na kanga lile lawe amana wano tenzi yo maji komo thunguro wa siama mbesa nitumeka muno pio na itananga pio na itete mundu na twese tio thuku kwacia kana ila andu methe wana mathina ma ona cha na utete yacia kumibana andu maina wakeno maidia nze ile cio nundo ni mana wa siendo mewa kata na hiyo ile kwa kweli mundu ewe no thuku akamba kosa kindu cha mundu no ile akomotethesia kosa kilo kwenda ino no kunengie keli yo meshobo zindu cia kuindafia na andu na especially methunguru letu ya siama na mathina maingi biyo nino na yu ekaidi tiendete na nyai yuko andu ala metha atopu ko na mundu ethina biyo yuko no nesa yu andu meona ni onesa no na Mutongoi TV no na ala waipa uyona makwene yiwa Mutula Kelonzo Junior uyona bewa Rose Musio uyona Kaloki yu wala na ili pe mundu aibika ba emweso as etekele ni bokomo ukakama na ke ambete tanololete dema ndogere tunene abumbe hapo ni wala mwingi mwa na ademo akirande nono yinyo yikende ahangu kulia kulo to muthunguro ni wa chama nondo ambia withie to chamani we chamani cha waipa na we muungano tiwo na hindi oyu we independent no withiwe maundwa mo sukumie ukebeta chamani iso
ni mama sukumi nyina ambia na Wiper unu no yede so sinda na Wiper na patu ga yutendete yake no na mujumbe la wasia pio na ameise candidate wa Wiper na mana yuba no mujumbe no ande sangazi yolo anokoterese mundu wakae wa CDF atwege no kwetia OMCA yunyera mana no nawa mayo mama maepikela ya mama mujumbe nyene ngutemwa tena na nyena manati ngena kabe mano diwadi no woni wena ndo mena wakola na dobyo ndo mtoyeze kuno batona kumela ka nyena yake no nese ndo ana mamba mateso banda abo kaona mundu yeye umeja no kama no yasia ora ndo kandilika no ne yumeja abo ene de wati wa mina sendo institution yetekela kwetike loyalty na chama kido tombe chama kido mina kuweza kudhanizi nibona izintanga sionde na wabatese wa na yuni yotoka tombe bila bila tubumbuchwa ni opera ya loka jana no batese yo asante ni kwati no afiki onzonge anesa ikuli yako naende kwati bwana FM ni wethukezia atongo yasumele yoloa muthungulo wa siama nakuone wakuni weva yoloa nena nyoso ati nenda kwazi lwa muthungulo wa siama nenda ukutapia andu alo kuona me utongo ine katika andu 10 5 timu maileta kuka katika andu 10 5 timu maileta kupita nusu yamo indi baya yu 5 maileta opita umwana uyu wawa aze ndaina thina indi nenda ukutapia nusu ya andu alo kuona utongo ine 5 katika andu 10 mayetho ama ileta kupita indi mabita anga hata nendo kutebisi ndu 3 ile beta cia andu asu undu wa mbe ni mbesa na munango cio mbesa cio kana namba 3 undu wa mbe wange ele manene pe mundu la manene pio undu wa mbe pe mundu wi chamani na ni wisene na mutongo nundu ba Kenya ndugeze kuwa be chama siama ni mali ya andu makua na briefcase ukakulia ukaweta Wiper niwe twitha twisi munango iweta mutongo iwiba ukaweta ODM twitha twisi munango iweta mutongo iwiba no ukaweta UDM twitha twisi munango iweta mutongo iwiba yu andu asu nibo bambe waba mundu usu undu wambe ni lazima ambe kusisia mundu la wake kulia ati yonde nesa kumalu cha malinza pa musi kwakwa ni andu ala makwa nimeaniwe nundu wake ndu kimwe twita kusisia andu mamusi yukendu ju kibatiza okeketwa nepotism yani kwendezia andu manumba ila yakwa kita wa nepotism na nendo kutabia nesa patengwe undu wambe wambe yaba kana the one way wa numba yakwa yu mheshimiwa nutona kwetha ayo bahati ate unduzu ukula wa baza lakini wambe yabo baza na aze wa ndie fair nomination na maneno asi ho yundu wa keli pe kindu kita wa pe andu meoko na chama ukethea pe andu meoko na chama na ukethea meoko na atongo ime chama utona kwithia mundu uzu wendwezi undu utieni na mutongo wa chama lakini weza manondu utieni na mutongo wa chama teza kwazia niti kwenda nomination niwe wona mundu ungi uteze nu indi weza kwinza nesa wozete kona uthisa kwithia mundu uzu ni wothonine mundu uzu ni wakwamba na ume mundu uzu kwanzengi kana thukuma obisine wa chama na ni wikalite obisine uzu kwebinda fulani yu mundu uzu saila twaka andu maka kwikunenga ne utongoi kana utona kwithia pe mundu atetha sio chama te ituonete muno pe mundu atetha sio chama na ayi manana ya chama na atia sio kwa wizizia mwana wa nendo uri mwana uzu akasiwa yumbeza sio ka namba 3 mundu akendo kelangu otapio monde ati siama ino kuona itwanze siama ilo kuona siama siebo na siyo ngame jita Wiper siama ta ODM wathi mazoko ne nukuona chama juke no bisi na nije lito kwitha kino bisi ma obisi na zai lake kwisa kwetha kenda kwika nomination isu okuwa siekwa pe onatena bika pe maundu angi mekika machama mekwenda mbesa na andu ala matongo ezi chama onamo mebu bizine na nimekwenda mbesa mauma za mbesa ba yupa umbuka mundu wina mbesa
ona yute ile ba ne ndo gotabia ona yute ile ba pe andu mena certificate fulani siasa fulani kwa umusi sasa wani no 2022 mwai wa na certificate si musi niki mone matwa yembesa na manenga nembesa na nundu chama ni chena na vina pa ya ground aye ona kwa begi ndukita wabina we ndo na begi ndukita wabina si chakila kinaenda kwa mheshimiwa maneno yuke kwa ngania na agwa azizi ethe ape muyumbe ukwezu na la nungu odapia ngukua meo ukona oyo nondo wambie bayo lo abo wabeza sio kana namba 3 nangu ambeza uka wabebe uko yani pe uko na ndwangi mandu ya chama na ende mbesa na mbesa nizo namba 3 ni otavyo kweli yani with ya sindu isi ngine si itawalite na nebo gwiwa mheshimiwa maneno ayazia neba thine ya mundu muno nundu katika sindu izu itatu waile kwezi andu ina kemwe oro tena kemwe with nani koba ni utabizi ba neza ethandu ina kimwe umanga jamani chu nunu mbisa utetheka yuke cha mheshimiwa ku utabia bahati muno ndo kimwe na utabia na ndio tarajia wete na nyidiete ile wete na ndaile kuweta ndio kimwe na wete ona kimwe ndaile kuweta hizo ndo mwe wete ayi ndio tikala ni ta analyst ndio tikala mwe wete nundu ningi na genda ile kuweta nundu ningi na edha mwana yuwewa undulo tezikiwe wekala utekirata utezikiwe lakini ndo mtaalamu no vingwando akilo amatabia yu kila kithi awa yes ende ni kwatini wa mina nina mina na ngimina pio yu pau siendu isu kuona sionde nisio kuona siama yu siama siende na kwasia na nebo ukweza kuona independence mbingi nundu undusu ti mothelu yu undusu webo na wailo mana webo nundu uneka weso paya kwa mheshimiwa maneno uneka weso paya kwa mheshimiwa maneno kwanza ezikiwe no utona kuka na ezikiwe kwanza ai weyu edho anathe na we ai mujumbe wa chama fulani ne chama no kuona ki muthiucha kwanda yo mundu unge wo kata Erastus atezikiwe jamani kiu ta FM atezikiwe jamani kiu aile kuona hata aile kwikata mweso so kuthi independence na nebo ngubia independence matona ila meza ongeleka kuma ana moge 14 namongeleka sawa mheshimiwa ngonenga mwana namongeleka moke mbaka asu 14 kana wasu angeweta nituka tunene na mo independent maketha me aingindeni wa mbunge kwangeleka ni assembly masaku kwina wards miongwena twasi MCA independent ni moka bakube miongwele na 5 over theater nitukite bau mheshimiwa songia kwa ametukene soma motumani nenda weta o kanini ni issue ni ya nominations nundu kindu chambe statistics sionania we maneno mheshimiwa ni wetisie nomination na asia ndawa na kwethina ila wetisie ila nguma sumbana ne the nomination na mundu na asungio nesa asia we anathukie ni itumi na itumisi nzio muno asia ni wene majority the waipa na yo silikali thingali kwengino ino the governor kivutha na yu ethe akaboka independent ni kenda likanthi ni okomana okwiya line ya bau ndakakuniwe kwasa au mewe kana andu make maumie isu ni sindu lesitona kwape na no make decision ya mutembozu kugo already tele taitha na mathinasu nikila ni sinandu mostly nitikia nange isu cia kwasya mundu ni wisewe na siasa mabinda onthe nye tumia aspect namba ya mbe siasa mbeza nomba kwa kisiketha sioko tuisa hasa sietha muthongololone tunene muthongololone siasa ni sio ndemba kwa kamine kule maneno welo na tedisia kwa AIBC ndio bikabobo una tedisia wea na welo na tedisia katika okuthi kwa AIBC na wewe welo no tedwa katika nomination no exactly the same ku aspect ya mbeza ndweza kwa asia ai ndweza na mbeza no ni katuni kanga ya asia wendo twika wakwata mbesa kindu cha mbebe kwa kaka satani ukakwia twika MCA no kwatie mbesa unye tumie isu ni aspect namba ya mbe wamba kwikule mbewe na mbesa ukuthikita kebela ko andu twika ke kwitha kana kwasia kwitha ukola kusia amani nondo siasa nazo sienda na sindu isu onthe ora including lina kuniwe kudenge sina kuna watu sia hizi watu kono ndo bakunitwe keka baina mbesa maneno mheshimiwa kira chone kibela kweli kira chone kicha nguma sumba kuna tumekie mbesa na wewe mwene no ni ngusi nikendo na kibela kwa iyo kitu le ni sina tumikina itu nene itu isundu kuna kuniwe kuisu ya mbesa ni dhabo gisungia kwa kulia ka in case kama na independent
mbingi mbewa Ezitu kirosongia YouTube Okay, amina sawa, moto sawa, ni maenendi sawa. ende dizika na mheshimiwa maneno no kwenda respond ki Nyanene si by election tia maneno kana kuna mbesa mbiki sia kutume nibede awana isama sho isindana na ndo nya kwa bahati no nina ningi diasia ona waiba ni ambenda tukaya nko makambia nitio kwenda na no mesi nikimambenda no ni mesi kana mambosa metumia resources nini kwete kebela na nina kwa nese na kwa bio kana neti na waiba no musinda lakini na hapa una mutia mbemba utialidwe ni mundu wendi na you 2022 with a maneno ya nani mwingi muno no na hapa ni uko kombea ni no na unaendie na siendula ne unekie na ila neka kwa una hapa na asiati umundu asakuya wa andu akamatedi okay nikana dikasi formula ya kila kineka ono la hivyo no bakati no na kala to kuma no ngabana ila pa ne dina laini osu ayu ke cha mbesa yu ku yate ne no ka yu nomination ni we kina ya fair lakini 2022 ato no lingwa ne katedia ka ngwangi na ekundwe we loyalty yake chamane na idia yo yambe osa mwanangi na kaini yokwe no masoba gwe meta no meta na mama yenda nomination na meta ando azu tamasoba etwe bese political science yo propaganda yuze kwita ne one ma obuando nikana masisi olokuka nikana makwata nomination ko meta na kwazo byandwangi through no mekwa na nomination no mesi la makwata nomination ibela bingi nomination ni ngosiona ka yes you know whether you na see nomination na chilabda ne ma cross ye andwa menda ko mebanga nake memodike ando nekana ndoto yake yake yo ko bana nake adiye kila kindu unaziaja uyo mwezi ngabete kwa redoni ya manda kitu kingi akake bana ngabete it happens sawa ti umuntu wona kekeze ukamana uni kukacha bili uni ando na kwa kamwezi ya kala atiye la inosi unateme akayuta magazio ko akwati kezio gengi azise ya nake azole to na ndwangi na imera mensita aizichu atozero kunde nake go atozero na bole ndoma yu ayemana zienge sawa kwa ajili ya mheshimiwa na yeye mwana mzee ni ndio kuombea siasa kedani ndio atonyelela tunake mheshimiwa maneno ni MCA wa ward ya Ngoma Somba ananyivua na metuki na niwe yule kale kivela cha MCA tunake bana FM mtaalamu wa mambo ya kiuteti ndio tunake mheshimiwa Steven Mwande MCA wa Kalakala ni kuje wewe ndio kule kana ukweta woni wako ni ilite tukenda imwe na ambayo tumani mukuvende wa Facebook ni Mutongoi TV na hizo ni page tuna page ya kwani Rastas kidogo kwanza moviki na ku like na we follow na then wa Twitter ni @Mutongoi TV ke @Rastas kidogo kuna ni hashtag ni kumbi ya siasa YouTube na kwa tu live then wa YouTube subscribe ni Mutongoi TV official na you nenda kwa mbosomo motomani na imwe kwa imwe then wa Facebook na wavika Facebook tafadhali ndo tu live tinaka huka ku share nikando sisi ya otomani one wavikiando ikana one nani wavikiando inge kana ambie nake mundu kwitwa MC Bob yasia onatita veki mwengwenda kianga uzoyaze wetita veki mwengwenda kati wasia maka na independent aya na kebe mundu eta wa kativo kilome yasia pamoja Benjamin Muithi yasia siasa ndiko sa ni movia muno Polycarp Doni yasia Kenya ndingwa atongoi kavako sa kwa chama kana utinde ukomete uzoyaze we kavako sa kwa chama Sibinya ya Satiundi ni movea Felix Wambua Musio Kitiunde asante Regina Mwende Ivinda ya USAKUA na siama ni adhalile raundi o tuesisia Mutongoi kana na manifesto nzio ya utethia andu Regina Mwende asiwe sisia manifesto Felix Mwene ngengele ya asia ovautu ni wa ilikangale kosia loayata kitwitwe ndeni wa ikumbea siasa ni movea Felix Mwene ngengele asia tukasa kwa Mutongoi tichama Molibeni asanye ni kanyuva chama nondo UDA no nginya isumbike vai kangi no UDA mpaka kwa debe Moliben mwisukuwa wakalenga haya Rastas hai Geresie Steven Mwande FM na Timothy Maneno nyengasa kwa Mutongoi kulingana na uya wake na kedha ndana tuite musakwe ngalilia undo
unekala na andu ni utumani musio aposto technology asewa kasa kwa chama sila katinga mwene Erastus kwa mbai uketheka na tongoi asu ni mwakerwa kwa ngulili aishimiwa asu yo kiu kita wa chama kite dhasia mwene ndi ata nondo nye ndiaisa kwewa vandu chama kiunenga ne utethio wa mwananchi nende ne kulesio chama kitela sia mwene ndi atanaye ikulesu ikenya kilini ne tuvikia na kwenenea Vincent Mwangi na kiasi Erastus ngelesea tongo ya asu monona omonde twina sadi no sikuma kitwi valatu na atiwe ni amwe makamba maituko ya useni wa enzio nende ni mauvo macheva muno kuvikia omonde ni andu miongo 3 alama vikia na kwetha mayumwa kiwune kiu na basi suni ya saumwa na ni wona ndeno wa mauvo maitu Steven Mwema vikia na kuonengelele mauvo asu na twende na kutomangelisi okia kesho kwa mesi esu nende tafadhali wekila usi ambete la kibukete ya kanakithele no kati ya kuthi twikese okusia maundu ta asu na inde twisonga na be Vincent Mwangi usu ya nienda kwa se independent candidates twithiwa namo aingi muno na maneno ya ase mathini ya vau nondo ndonenga wai kivela kumbungeni lakini kila county ya ilete unengwe services meana onde kethi wati kipendeleo cha kichama haya Benjamin Mwithi ona twanena Mutongoi ula mwailu Kenya ni Kalonzo Musyoka Mutongoi niwe musio ti chama na chama chananga ni atongoi ala mendeni wa chama ni mo mananga uziaze chama chananga ni atongoi ala mendeni mesha kimatheka Erastus ngedese bwana FM muno na nati na mona over alikosia pipeline lakini na kia kumukethia woni wao kwa ni no sawa ndio lea mundu kuungama atena chama lakini thina tumanya usu athiba kane sise okay lakini thina ni WISAKUA atena chama athiva ya mbungeni akakwatwa kwoko no atutete tayenendi vaimbai eseova wa ne mundu umwe kwou vatonyeka ne kane at least mundu udhwe edo kigamba cha gune chango na chenga tafadhali ukaingi Vincent Mwangi muthungululo wa siama matuku ya twiki nikipendeleo nondo maybe no support ya chama kiu na mbesa na kethi wa uyi Mutongoi musio na ndui na mbesa ndui sawo vita nomination chama ondo FM waweta chama nisi atwiki sia ene Branson jamai Erastus ngelesea tongo yasu na woni wako ni kana nyengasa kwa Mutongoi ti chama lakini UDA tosha na Ruto akalika status o malete vakileti view okay sawa njonchi na ndambi Erastus ketheka no ingele FM ni wachachi to maneno chambo ni MCA wito musieni na ndi ni mwakethwa ni musese usu mfuasi wenyu Hilary Olo Dominic Ruto tosha UDA hapo ndio tuko Kalonzo hakuna kitu hata moja amefanya Ukambani Ruto yeye anauzi Ruto amefanya au anauliza Ruto amefanya nini Kenya yeye alifanya nini Ukambani akiwa DP wa Kibaki alikuwa vice president sio DP katiba kaya vindu itwe ni si Mutongoi ni meko ticha Regina Mwende Albanas Mutua ngele FM no anena ukweli kabisa thina wa chama ni utukenga tusa kuwe mundu na WISAKUA aithi na ailea uthukuma na pote akava independent nondo tinda kisioni chake aithukuma na NND ndi motumani naona maingi view ambiyo kuna simu yu ngosa simu 5 ekana mbosoma motumani 5 nikienda no simu 5 tuambie nake mundu gwitwa Arnold Mulwa tukasa kwa Mutongoi ti chama nikasio kinika la kosea kete asandi mundu wakele ya Nicodemus Manzi uliza maneno next year atakuwa na chama ama independent na kama ni chama ni gani mheshimiwa maneno no songe ko Yesu ya mosia isia usu Kimani akamba yu nomba katwive nondo wasise ukamba toyethyawa na maendeleo nondo tuzakwa andu alame na mavumba kashugilikia family sio na vai Mutongoi wake twi waile ungama ambi ukengana ambi yonengane ukiakisio nondo momo kieko ilovi na molo ni musi sia Tongoi magitwi Bismarck Mbuko bad evening Erastus kendo chambe ekani tumengedi sia ukiakisio kwa ando maitu mamwingena no kwa jumla
otumanya usuwa aliwa na ti na ni musiawa wano nye kwa suo ni kulia ikumbeni ila next utwete mujumbe wa mwingi yakati kana wa governor asungia makulu tukwenda mata na uma kivelani nondo Ikumbi ni kwatia na utoni wa kutethesia twina uthatu muno anyway kethia benjesu usuni mutsesia wino uthatu muno akuma no akunikita kila kiki na ende ni pole muno na kiwa ndabia utumanya usu ni nguo thini kiondo vailete Rose Mutinda Lois Simosi alikanda vie kuna simu na wako na simu wethe sewa TV Rose Mutinda ya erasa singelese atongo ya sumo none makethwa Rob Mbova na kiasi UDA tosha Mutongoi ni meko ni chama ngasa kwa Mutongoi nti chama nondo ni sia tuikie sia ene na iitela sia mondo ula wande Bismarck Dominic, why do politicians speak a lot why politicians speak a lot and do less akuletu ende wa mudhiani kenda no sesimo Erastus mimi najua chama hakuna kitu kingine Miriam Mwende ende tuwase simu 5 kenda tuende na Kilungu simu yambe yes ende weko na simu tafadhali ese wasewa TV akuna namba ya simu sivo ukioni ni kwa Elizabeth Kanyiva yes naona wikita namba ya simu noti imwe 5 nyanya thandatu ile kenda 5 noti kana noti mwonza 5 3 nyanya thandatu 3 ile ile 3 isuni namba ya simu bena Safaricom na iswingi ya Airtel nikenda isethia ni wete woni waku ntawe mwene ndi ngale kwa yasimu ono tose aya okay akamba tukwati Kalonzo mbau nowe ukatovosia anodiki kimulo andikite KX mulo ndisita mkawaresu tafadhali no ndagera na tamkanai most people wanachagua chama sababu most of the voters are not informed bado so tunajaribu kuinform watu ndio wa change their minds hujasoma comments yangu Erastus Rafu that itoze disi wetu metawa motumani maingi mono kwa mesiogele ngeni kenda nimesome katoze simu ye bano hello Mutongoi hello hello tuinena nao ando ngeme biza kola kuichama kati ando aseo nana bitu mimi nalukana okay alafu mbongela wazanga kwa nisuze kwa mungu tuyoza kuwa chama na ata alama ivelani olota sokomete ngotiama ndaka na mwanekene wene bidu ko ozuaze we mayoza kwa chama mesa kwa mwene ndekenda ndo bokomete na ilo chama ngeba ndo eva ati aya tose simonge aya nake okay simu isi elika nienda soma motumani malika masembete okay ujasoma text yangu hai naona ingi moya sende soma motumani menyu kwa atoma ingi ndo motumani ni maingi muno tuma ingi muvango ni honorable Munyaka is elected on his performance but not parties usiyetoa Rob Mbuva naindi chama wea wacho ni mwao kwa mwenende ukule si kule tumono simusi yuko twaba usongia makolo mayenende mwikambe ulo ndo bakolo maingange twabira kumweshimiwa Steven ni asante by the way kindu chambe kala nisini kana umwenende wotwa atongo ikanando osiamani hivi na kwa mfano yona tuweto okay cha mheshimiwa maneno tu sasa no isito ina independent lakini anaina mulengo anaite kibila na aite kibila ni tuna mwene tenese enangania alame mulengo ni mona difference ile ipo no kwithia na denomination ku it's to independent ti dependent as such na kwa uoni ni wakwa aende ndi mombene mesiama na isiama ni matindika watongo yoidi tikethithila katika siamani isu wale akwitha katika mulengo fulani tonduike kama mheshimiwa maneno ndana na mulengo fulani onanda tuikuweta of
course mana ingi muto mana zaidi wa tatu lakini mana sia iwano la mana ina melengo mina oya siama ni mwenendi sindile ingi siisa kuka kwethe okay ko ne ngwase chama kiwe yakithetha tutona sia we are physical woneka lakini siama si ideologies ukethia ithie twina undu twisila sia ila twathi masaku kana masaku undu ila twendo yotethe sia mwenendi ukethia ni we obya ta uthengeanite nundu akwitha tema chama na te chama kindu kila kingi wandika mbunge composition ya mbunge ni ya siama ni based on parties mbunge mbene ni siama kupate siama pa mbunge kana na mayor standing orders na acts la supposition de siasa composition ya mbunge ni siama keta chama cha kibigete members atano in fact mbunge ni kitalawa kidetawa na kitu ka chama na hicho kuka kuketha coalitions kwa utu ya sia tupetanga na tikesi le chama ine ningwetekela mwenendi akasa kwa mundula wikitenesa nacio siama sioka andoni mwe bwana maneno ase chama no chamwenda chama nikenda kizotwika nikiona ona mheshimiwa Mandhi wo kwendeka chamba kuno survey andoni we mheshimiwa muna mundu puko ndumu ya siata ukethe bena survey isu nimbike pakoneka wodi ya kalakala mheshimiwa Mandhi niwe andu mekwenda ukethe niwe andu mekwenda nacho chapa niwe thia binacho kienda usuni kienda akaete akatone kwitha atona kuka ine ni sema bindange kuka ukethia candidate la musio su kwenda kanana no ka kumbe wane candidates lenge binda nomination chuma bwana maneno wetie nina ki experience iye ni momba nama mino kwenda kanando kenda maumini katika nomination it happens lakini uketha we andone na nuika ando nesa na nuika litra monesa wesela wo bau na we masinda on the me combined na ndio masinda kutondo izo ni kawaida chama kila kinene kina mundu ubya tokusinda momba na makasa mete candidate la wiki nikenda candidate su wiki asuange moko mobalocha na saa ingi try to ya mundu la musio ando menda no ye mwana news okay lakini naonde ndaliro ta kazi ya kunesa no yenda we popular ndo ni we kanesa nikenda matomba kusa asante aya bwana FM tuweze ongea mwenendi vema kule wakudwa ni mwenendi mwanyene wako undu ambe enda kwasia ulawetha ambone kanisani kwa pipeline alongula FM ikumbe ende yata ngamya nisio ndakiwe buya kungethia undu wakeli wethukisia undu asia iseme kuweta aingi ni magweta onena nesa kana value ya chama ni thete ti undu kinailie na kitumike ipo na kitumike sio bio kana wasisia ila zindu wewe na utavia itatu si bina na ni kwate no monango kala ki utuma ne weta ino sia mbeile izi ambeile nisio umeazia ndu muno kwanza nisio umeazia ndu muno kethia hii mundu eilite na ni mundu museo nanye yuazisia ndo labona amabetete na chama ila wewe ane twaza kuye mundu na athi na ndasioka thino la munene mundu uspia tha chama na ayazi ati nyene wa chama na nini kana chama kiu chanza kuiye ni changania ula Mutongoi witu kuungale kweno na kwa une wa chama kiu ndiwe mundu ukundeleme kwa anaangalia kumuthukuma nini zene na mundu uzu yo ndu ingi ugwe ene nthi makayite na iba yo kuangayai ibu kuangayai mundu okaka nini zene na Mutongoi wa chama kwa wanaangalia kuthukuma ene nthi nganengwa ticket nundu akwethwa nyene bakube nake na mundu uzu ile okuthukuma ene nthi kwanza yeye atonwa kumathukuma na pate ngwetwa because asia izu tuweta sia muthungulolo uyona mundu uzu anewo ithangu atathukumite ene nthi na paitume wanzia yuta yunendo kwa yu na kwa yuta ilio ba kwa andu mena mathangu musi kwa andu certificate mayire numba ndimeze nawo lakini mebo niki mundu uzu ani kwa andu onatwa asia ne tuku nipe okuna muthungululo uba imuthungulo yetho awende twetho atwa methangu metha mandikiwe na bewa nganyeni we mwene chama na nganyeni wetu kanenga Utongoi wa bana na nipo nonie nipo wonete na niendo kutebyo kwanza bandu babe na thina munene thino la twina iwe munene pyo wa muthembozu we ba ukambadi pitu pa yo kambadi nipo tina thino la munene pyo nundu nicho kuona nicho kuona andu manake maumeto mbola
maumeto mbola chama nikila chethu tekipo gilile na Mwanza nundu kasisi ngilile na Mwanza undu chama cha Wiper okithete katika andu kume jamani waile kwithia ti kuma maithipa lakini ukona mundu wa sakuitwe bandu ba sakuitwe mundu na chama kiu ukona pasa kwa mundu wa chama kingi yukwende kwiwa mundu uzu kwangelekanyo mundu la waiwa ningi ndoze ongelekanyo ndoze mala tie kana baitha aba unje mundu wa Wiper ni betha aba unje mundu wa Wiper lakini kawayo wewe no betie enda mazaku mjini waile kwitha betha aba unje mundu wa Wiper wewe monyaka no betie enda bandu bangi tambone waile kuyugethia hii ni betha mundu wa Wiper wewe kebasuno na betie moi andu asuma apete lava andu asuma apetie nundu ndo ona ndukone kwa wingi methwa ukatia muno withi andu asuma nango ni mama mie umweshimiwa maneno wa mami mama na ilanga athi muchunjoni nundu akwithe wandiketha ni bakube nasi uko no kula tuta andu mata otebisindu ila mone ya cha mani isu yu mami na kuona sindu cia muthembozu mundu ekalanthi akasia nya kwanza ndikasia okaba u nicho wonawe mundu ta mweshimiwa munyaka wa masaku asia nye ndiye ukana chama ati nundu nicho kiundwa pa ya serikali ni ukana record ile akwanduku maandu nayo ona mweshimiwa akawaya okao na nebo wona ukasisia muno nendo thiusisi record nesa na nundu nye ni analyst andu ala wiwa amoka amatechama ta mweshimiwa Musimba nendo kwa thiwa zi record yo kana andu ala wona amogere na ciama ciute ta mweshimiwa Kibasu with record ya andu asu nenzio muno nundu mundu uzu ethiwa ese nasa kwa nene nundu ni mambe ndete indi mundu lo kwasia nasa kwa nundu ni nesene na Mutongoi fulani mundu uzu asia ona noge binda yingi nundu agothe nesene angania nganengo ithangu na mundu uzu akandethesha kusakua okay kuba na FM andu ingi makolewa thoko mamwenendi nikwithi wa mali kile bona chama no mesi nesa usakwa usungi ngoko na chama nibite niwezi onawe bandu ukila niwezi nogie na chama changania na angania uzuni munana wa na akanenga certificate na naungama nithuiga nitie nake jazia noelo tuiga musumbi ene makanza kwa ene makanza kwa na onana leo mathukuma makanza kwa na katika unduzu ene mayume ya baumu no mayume ya baumu nicho kuna record nicho kuna ile ora mandeo nicho kuna record ya andu alo kuigwa matezi amane isu nene kana alangi mate independent amine kana ala independent nicho kwa record yo tindo kumunundu unduzu za kwa nundu ni wisikiwe ni mwenende kana nothukuma ni muthukumi akwati bwana FM ndina zo ile kulengia twasi ye MCS ni meta inge mbungeni nogete bondi na mbolwa na twamba songia mwenende mheshimiwa maneno niwethikesha mwenende na vyo makuli ka utawabikia kulwa yule mwanya wako masongia Rastas maundwala ngokodwa ne amba okodwa you 2022 no yoketa no kwa maingi na independent na say kila kinatumie ni independent could be teach together 2022 na mwanasiasa enzika wogo edha enzika no dio ngabanga tikanenga maneno kitubeo chakana etamwetia like jamani kito na alea koute mwita etate mwegesio ani kupikeleka na keboko na yo igero ne juju endo the ameasia no tamutatie na tamuthengesia na yakalato kuchamana mheshimiwa mwande twezisi ndizo ne shoka ukewa kayu nondo ndete bigie binda ya umuthie yitima timuthengesio bakube ne kana ndule kalanzika anenge kila kitu maamondo asakuwa yekumela na ambeyo sakuwa gilile na Mwanza ene nama nie formula ya kusakua nando ni mama usakua no mwakoke ukethia we mwana siasa no mwakoke bundise kwithia ekakwikiwa isitwa ya honorable kana mheshimiwa before your name ukamana kana andu ndimo andu no matuma utuga kendocho no kama na bio honorable does not mean anything no kama na kana kakile wende tunangana ukethia ando bando wale niyo manakana those are your boss na kama loka sala ni bala wende lakini no satisfy
na mundu wonde wonubiro na kula no kiandu wale da webuya wa ukada we manena with attraction woman mama asiata maigere malona kwa mabuza na me da point me kwenda materese kwa usindu yusi akosa kuwa we anganyasa kuwa na asa kuwa FM mundu kwase niwo nondo yakala namo nondo yakala namo nondo no nenga na is equals to niti okunenga kana ti unenga lakini wenda kulikuwa no maundu ma ndi chama na especially chama nye nondo ndo kumbeta na chama na ngachona ono monde coalition isu iso when wipe ikasobwe no it can be formed no so ni ando angi na angi makasobwe namba ya wese sindu isi ambungeni nikukwata na mateka wewe ni dita ingeba hanono da ben goodies we mana nyela mwingeba nyo mokoza zindu la mbinge woza committee la mbinge kwa huka kila mbuka mwando kwangala kanyu masako ina 40 kana makwene dina word that kana nangana makwene nule na word that yakasinda independent ekomi na wale badesinda ekomi na ile ando asime meangoleza maimini kana ila si atiwa nena kwa hiyo ando asime ozobye coalition yona mayuma takwa ngomana no ne mama kana makwatanye sio kio ne mekwe makesio kila meka na atati mera mailio it doesn't mean kana mundu wa wiper ndakwara na mundu independent makita hawa makasobye nukuya wiper na yesobye coalition na twa matongi ito amatuku ya tueto twa nasa no kaziwe kama kakade wa mundu noya haje tika kwa na miliona ona mate majuto tika tuka niwoto nenga na is equals to a bigger force ya methogomel ando ebunge je DO na ke njuke tu ma tijoke da ke wendiwa could be onongaba na tona kwethia asa kore na chama kingi na konkaba importance yake ile anoya ma umunenga mu ayo kuma nikana nake nundu da asa kwetu onake yes nundu kibijuke da account government no political institution onake akonia wakura onake maximake mathika maposto katika column kana no thukumi na mono yini ni maneta kana iloko na mono kavana aendete suit yolo mono apikete yolo manaka na MCA de na no ambe yobikate nani in this sense nono kavana akatwika mono ala kavana atwika ni wende tu nono executive wing na era mando kosa kwa yake ile da likira ya era ai mini kana ilo usaba ibitu ikandera ko mamuguzia akale akauma buyo no ya MCS kwa hiyo ai mete metoki ai mete eke maxima kama positive kola mune no wono kwenda kusakuwa ile kwa hiyo ya hii isho si akusakuwa mono you matter ndi kwenda kwase ku matter ke ndi kwenda kwase kusakuwata ke chama hiyo kwa natezika chamani kuno nakuka ukiwa mundu wako yati maneno manduta ile o kindu kitu lakini kwa nukwa kuoniona na party leader no wa wipe you na you mondo eza kwenda wa mana atona kwenda ono menete na bia you know endonera you mondo su neki mondo no mu ko siasa umwile edina no eza we comfortable mondo su tenda na hapo so bisi kenuka boku mondo amini kana yes onu wale tasindu sili era amini kana either ni ukunenga a green card ya kutwika kendo kana kavyeka kusugeje gugu ukatwika ndembo ukatulezwe bana note ukwate aba point ya kuyo manesa mheshimiwa Mandi be kendo ni kwanza kana to kinene be kendo nguzi yake cha register political parties kana mwandikithia wasi amesi akiutete mwandu ani nderitu kiucha kwanza kana wali ba muthungululo we wae melwa ketha ndu na bita muthungululo cha independent aye oni wako nyimbe nengo support na kwasia no sio wao katika nomination ukepetanga po baiba to the independent sorry yani wa patanga katika nomination si chama nuwa chusie kwira yo chama kiu na tutona kwitho naenda niti ya chama na yu nundo no balokile yu no ambise kwisilo ndungi wenza wa chama kiu kwa uje nengo support kana mundu make a decision ketha wenda either you independent from onset ndio either imanza we party leader you tondo mheshimiwa maneno ndio party leader wake na nijo independence sio ndio sasa vya chama we party leader na we party leader wa mundu mwe we mwene
kwa mundu ende to make decision tene nikenda ukethenda na thina kwere confusion nizu cia chamani cia ni 20 nomination na 20 nomination nikenda labda ubetange mundu fulani owe wese aya makwe kuma no uthi ukachama kenge kana uthi kuka independent kunye nene ngusupport ju termina mama ni katika nomination wako nwanza ikalanza kemba no kia nomination ukokea chama kita uthi nomination kana ukewe independent it is also okay na ngikyo karijo to kanini ka bana FM ba weti none wane aweto kindu kisio na no chongo asia ando asutu weta asutu asia ukwasia methame mawaipa na maenda bala be mwenende makathi makapaluka ni mapaluka nondo maybe mundu ni wesi ni wakuye chama na leo thukumandu na asia ukwasia abanga kana wa certificate ko automatically mundu su ailete kupaluka na ningi abaluka na ndipo wona nacho chama cha the ground chere andu iko uthigwa ni kina interest ya mundu ngi hita maneno kana mundu longi nundu andu mayo kwenda na bundu bo wiwa mtakata kwa sia ingane no temi chama ti chama ki otemi na no automatically andu mama otemi tono na waka we dependent kana waka chama kingi ukahokama kama ku sail through ko ti chama kitha kithukie ni witha wa lele kusioka kwika o mandate maku nundu la wane mawe ane mwenende na wani waleta kuotethia nikenda na yela ideology ya chama paimu ya wa chama kana chama kiasi awasa kwa wekalemana haiye kiusa kuana ideology cia chama cionthe ciithasi wasa kwa pia endoka thukuma mwenende nikiendethe atonda kuusa kwa ingi ona yo citwa ya chama ito ndita thisio nundu no thukuma andu lakini wasa kwa no yekalemana no ile thukuma automatically chama ikoka gwithie kiusisio na makwili tono ndo aika kila wale tete kwa kio ndo lama usakwete aya asante Bwana FM tugitwa bau yolwa onene uswa wabaloka muthongololo bayikonga me independent na kiucha twasika onda assembly kwangelekanya ya masagu wala mheshimiwa mwande we independent nimo malika ingi then wa imbunge badhiara undu umwe uyundu tuende na kuona netha na gwa kana pena o muno kuona andu meno thacio yani mata kwatane na chama mayuka na ndukona tabina ugwe mheshimiwa maneno yasia ukaiwa monga na numbers izu aweta yuko angelekani onengane makuweni asia me 30 chama kimwe solid kikaete 12 na zio independent na zio yete 10 yo andu azuku na matiwa labda ne machama no masiama nini pyo na ukwethia mundu mwa ogere na chama kimwe ungeogere na chama kimwe yu pau pakaete kindu twita dynamics yani sindu munango onazita izilelwa munoi sio no zietho ziebo ubwa peme ya mingeze obitwe te ona ngone kana pezi nduzitegetha zipo yukwangelekanio twaitie kana chama ketha kipo na ketha kinandu ingi indi nenda gutebia neza te ibaza na bauyu yute ibaza na buku ate iweta pa with the mbunge neno na thina andu ko independent na ndo asu ko independent maile kunena na wasio umwe makazi ati kwa demand you know na irote na bina yuba uba ile olika siama yenini chama ke kuona kene jele kuza kimanda ndo amezi amane yenini ona yo independent ni kukwata na makazi igetwe na denominator mwe ita independent na no tikwata na ndo ayange ukuona mazi amani nini na te asia you tikikundi na te na coalition nundu you Kenya ekachama peke ndu wengi andike to me yao ne geto coalition na yuke unicho kinenge jati kana nicho kinenganite mwana ogethia mundu wa independent makeza kwithwa mebo na mathenda kwasa na nange masia manini no mazi obye coalition ni na coalition izu uthigwa ya control county assembly okay na kindu kindu keza wanda kibaza yute onena no with Kenzi and 2022 kibaza na gwe kibaza asiathi mundu yumwe yazuku wose obiwe yumwe yawo unoko wose obiwe pe mundu kazizi asiati nyembe ndikwenda maundu mako tuangiba mbeze jamani mundu ndeweze ubweko nomination ne mbeza ndio ka nomination utena mbeza waile kwamba iba mbeza asiati nyakwanza kazi ndo ilingi imbeza ndina sio lakini peke mwana ke lo nubo baya
ngaliko ya Meru Kimwana kitai bwana Paul Kimwana chuki dai na kindu nendo kutabizya banesa yuke mwana jona kethwa yuke nikiro kwa jadi bwana chama lakini onakethwa yuke kwa onaketha cho kita chamani ni unupo yu kindu chambe kimwene mundu loko manda utongo wele usia aile kwa ati kwanza ngathinde chamani pa imundu nambone ngambeza sia kwambe nye wewe yako niko igwire ndikithia na ABC na njuga ndi chamani na pa imundu wetha ingule makulyo na njuga kuungama na enenthi mainenga kila ngwenda na ngimathukuma yes yuko nendo kutabia TV na wone andu azuma ingibite na kwanza kindu juke gite neza nundu ana andu ala makaenda chamani ukwezi amaino umwe wazi ni muzio muno si amaino kuona nini sika kwa tano na andu mayambe ya kwa kaisiama ukwezi amaino nini kilote thiro naguo andu moga amaka nomination kwa wipe na mundu la wapita wipe alange maisemba mayambe manda chamanini kana kwa ODM kana kwa Jubilee chamana chethero sibo na ala ula wa Asia aisemba kumanda ona ndethwa as a philosophy ya chama juni myao yo andu nimeka lanthe mambe kwa Asia ati baitu kwa twambe tene kwa kachama nikana withi thate yani abandu bangi no ti chamani ki na endi chama cha asante tiuka independent bwana maneno tuo bau na woni wako yulo maze nimo kwata mbau wendeke vyosu was no nomination haja with independent woni wako ona chone ke se ono wetha ke mean no ambio tu ke west pale watu kaduchujiwe no isho ko manda ka ventilation ka uthikoka ona kabala yuke nduki kilio kwithe kwina that yuwe wona abaluka muchujo wa choose corridor ya kana no thi muchujo kwa wabaluka ikaloba na kwa choose ko the independent your challenges no na wale that requirement mbingi itede yangawa na siama na yo advantage no nayo na kwa member wa chama no we ba ichama through check off wakati la wakeni musala ni katika chama lakini we independent ndo tilawa kila kindu kio lakini no kwa na yu ni kukweda ni kweda na independent bingi na alama kuungamana independent me ingi na ne meda mimi kana ile kila chatike kunewa katika chama yu ukakomana na ABC no yoko ngamia usakuwa kanole usakuwa no tiani waneke na tandika ABC no da isino nisia de asienzanga ngota sia nomination yani anda kwa asia hii ese sindu sio kwata na chama o tika kuno chama yo ando ala masakuwa makati bunge mo importance yo ida ko sava ano na you no ngwana nye no kama na mono univero na chama kinini lakini adio mbunge aidia yeye ngala la ino longe ola wideta o mona nga advantage na siku chake sikala kwa sio toko sindu ni toa kwa huyo onoka kuwana chama onoka za kuwana wipe noza kuwana wipe no alika katika system witha ndo toko mana wipe nesa no titi no na ma o we wipe na maiko ya ntina kwiye ukelela banana waya makokela inenda kuona ikenduke yubo utendete ona sio nomination yo ina ndwala masakuwa ona sindu sia kwete neze nomination sia elando masakuwa ena choni muno anyana ngwenda kwa sia Erastus isia kusakuwa na isiama ndo no tendete na kila mundu no wendete na ino la wake yu mheshimiwa Mwandi bwe yu ndo kwete ba na kwa na kwatie ba yuteli ba wenda renew contract yako na we renew contract definitely on other no mwana konsuya za huyu amero on other ni mama enda that time whether the name ambo don't be cheated you will come na no me was time ndo kiluke masabu macho equation no kutokomana ona yo kadika na chama ona era keta wa kingi na walika wetediwe yo ngana la ino la we na iseno na to komando majili amayo we kwatwa ne chama ngada ila je no kuotetea na yo mondo la we da au so be amono no employer wa siasa na usuko na kura kwa yu baba isi amanya no ni esendo binge anya no ne sikana ne ona challenge ta mondo mondo wa yibe ne kweka wasabi na sabe ino ene kawa
na survey ne kaona nye muno na tena ngie binda yuno ne ase no ulikana une na anda ngewa kendo ke na nenga ando ande nenga na sindu na ndi koloto ne tamala ine molonga utiwe kendo ke nadi ande so bikandedi ai kwa kweli alando mapa meombe ande yelanga lekoyo ne momeketa mota na yule na so kudia ai o mwana na so makudia yani ona ndidi na di kwitete ana ne mwandikie balua ba kwa IBC ndikakelewe yuna kwa di kwa DRC ila dispute resolution committee ya IBC no makana tu ola ngosisi na waiba mwete wakili wele ne mo kwaze mo njeni wele kwa mine yakwa na yakwa ne ndate kwata ndimwe tiwe set tukuna ngombo ala ne mo geta kwaze onde siwe yo ya kwa baba ngabe omukia nasa kwita timu kumukea kwake ndo ne mukia kwa na sebila mo kwenda kweka yendo ngwata ido na ido kwata wesa lugeti na wakeka benne kwa zine maumu amwe ma independent ndio yethera mwinge ya dishimbike mwana kwanza amwe ma kwenda kungama na independent makere wana tena mwinge mwana okayewa mwana ne ngama na independent no isa kugwa adie na adie alizola baba no isindu uta wa makwenda we careful na sindu syayo na kakutabye akayune naenda kotine na ndekela ine ndi kotine and so tukaenonkie you cannot do that one every time mama waka manakana you ko uno na kedile that handle ukama tila isi ano ne wakwesilanzi yazune nezile na maesinda ona ndo wani ukwati makwani yazino yuko yide kwaza kwani ne kwani hizo za 3 years owende na kwani no sina sisi no mingi ne nda kwasia mono you isi ndo ne yo onala meta wa jombe masakua nyene ni sakua to nangasakua na the support mundu wa independent eta mu jombe ta musimba na kwa ndira ni wa muungano na musimba atweka ayitweka sinila weka square maundu ala monde meka wande mundu ni matuma sakua yumo simba sindea osiama yu osindila sake weka nandu kwa uni asende on that one Erastus you see you uko na tena na sia isiaba kwanza you ni wo independent ni kwingeba asingebe yakwe thia ni kokwe mungu kutaya kudisia ama na wadisia ama na sio sima challenge ala maingi mo no makana o no wesike kana ena bina wa mbesa lakini tio mosolo lo teweka asante na you education oba to nena mina kwa education de kana sisi umana kana siasa yusi na mabinda masio usisi andola wada no chama kikito no wakati kasi waiba no chama kala kito prominent usisi wone andola ma ne na ma jaka na magazi ani liteki na tena okakamara mo ukembe ndi na juna hiyo kama na naga wakama na njoo mutambo wakama na naga mbeto zindu zake ondo waendie nondo watiluila lawa no mozio ike no na eketedia na ebikara ndo so kama siama sema kina na tiba na mato no sogwe no kredita mato no sogwe mono nengone ile zida obwe nomba nezu sia ndwange masipa na mboy mo obu no mama ndama kama na ote kito moseti no se kwenda mwenda mokwa wende sika no seti wona ende no seti already no kuyange mazi yaka na then wa isiama kwena mabroker mesi amani na matuma siama ini ithoka na nende bwana mwande wenda kusonga ebeke no wenda weta especially kaka independent yo ke kulia definition ya mbunge ni chao na maybe yape ni sio masako ye wo default kila mundu ayoka independent yo pedha peigliata no ko debate no you quick alwata ko to me kila ngwenda kwasani kana trika support na education ni wa neni ya on the go kila mundu akongo kelo bandu akasia no poke independent binge na sikwata na natwa matoto nini si saubia no kwata nondo isiama bottom line ni kana idio ndeto kwa agree kana no mpaka kwethe siama na education muno kila twene kitu kinene undu kikala lakini siama ithingi nini sionekana tita sio sile akwetha nondo sienda nomination sienda wandu ala mundu ukiye ayenda buno yethi aba maina nomination kwa kila nesi ni kana ona mpaka ka independent yakumi na situika ni sio kwatana no si kwatanie na chama kingi
kayo ndo independent siso tweka yuthi ni ya ingite majority na nili kone definitely kana na mwalo hivyo itweka independent mwingi lakini no mwendio mulengo mona labda mozo chama kina ma MCA atano thanda tu yumwa asite mnyume yongacho na hizo automatically matu iko chama kwa issue ya chama ni wambunge sio wonde cia Kenya na mwalo hivyo ni lazima kwethe kwe siama na no sio tukuze twethe siama kenda wethie ni kwetha na debate na serikali ni sikwetha siepo asante tunengana example wabanini tunengana example no ngwa tunengana examples na the minority tikanengana example oya MP umwe ulatise Kenya ya hapeniye a certain case na tuyase Kenya no yethe yendetu na yukwasa kwa MP yange maana ele plus mena idea singe ukesi mutu itondo singo kesi muna tuyona yune kesi la nene kana ne yoto ile tokosisia no kwendo na line usu na labda usu wokie ndo ebati umundu kamukule wethia ena mulengo monacho yu mundu ni wese nomba ko ketha no gwate bati you know no do laisi yu kamwate umwethia ena mulengo na 2022 ke mwe chamani okena ona kembano chama kinini sawa mheshimiwa nenda kwamba soma motumani nondo motumani maingi muno alama kwa sende motumani tutumana mundo soma ne soma motumani ma ile itetu kenda imwe 5 iya maneno KVT kuthukuma tumwe kwete muno ni manga kuma kisayani chama cha regional kana tribe ki benefit ya ene chama toilet ko the wana chama ile Kenya ni kenda tumine political brokers usine Francis azetu ithena cia meli Kenya tumine political brokers ni Patrick Kelile kutoka Ruru wakatuteni Erastus Joa Wakamba ni walafi kama fisi wanaingia vyama ndio shida ya uongozi ama vyama sino wani wake wetu mautomani weta wata na umetengala kwa hiva Nicholas Kamwana kuma kitui nye siasa sia osumbe ba Kenya ni ngumu muno so ya siasa sia okumbe ni itola akamba masa kwe mundu uvita uwa Kalonzo ni ubongo mukamba UDA juu alibalance muliongi neva au kuona 002 tuivamwe asante Mutongoi chama nikinena muno nondo musumbe utena mbunge timo musumbe lakini Mutongoi ni meko ni Boniface Mutava ngalekosia kola kidhayo noni utawata bandu babo kidhia nioni ukamba ni Kalonzo pia Kenya ni Kalonzo anaweza uongozi nene nganduma Facebook ende no tomotumane ngwitha ndima sisia na nakwa Facebook tune Mutongoi TV enda ho sai thani wa like page tuna wa twate kana follow na weti otumane waku na then wa video lo kwitha live wevikia na ku share ni Bright from Dandora kula ta tukonia mundu utonya kukelia ene Kenya ivinda yukite asante Mutongoi TV ukamba kura mbinge sitika konwa kitumi ni sababu wakamba wanachuki nyingi kwa msemo wachambuzi zenu chatoa watu katika mimi niko Mombasa na Wakamba wengi wanasema siku Wakamba wataongea na umoja kwa dina kwelo tafadhali andika bandiki okindu no somo kwa metuki tafadhali bwana Erasa school ya MCA maneno kana tayari kuya nyama na competitors and their supporters ni ngoma somba in ngoma somba word awishi maneno will work with all German in Nairobi no amwelwa maneno haya tumukwati tenesa kinani twendeni Mutongoi TV namba imwe ukamba ni keluma wa mota kinani asante sana usiwe na somo tumani wake wana na somo tumani wakunduka sio kelele ingi nondo alama enda kusoma mautumani no maingi vyo ano masimu director Lois wa simu sila sawa no ndabya nikenda tuose simu siana ondo twende na kumina kelungu ende tambiro za simu nenda yu Bana FM tuke bayu elembere to kamba kivila cha governor 2022 kwangela kan tuose masako bena atete ingi muno humility kuti kivila kino na twa sisi mheshimiwa wa Vinya ndeti chamani cha Wiper atiwe chama chake cha CC wende chamani cha Wiper nonoke kwa tambo muno tusi mheshimiwa speaker wa bunge assembly speaker wa mheshimiwa Mwandebano Mwandu Florence Mwangangi onake endeni wa chama cha Wiper tusi mheshimiwa Makau wa muyumbe wa Mavoko no waisi no kwete bila chogaba endeni wa chama cha Wiper na asiwonde nendo tikiti muno mundu umwe uloto nonengwa tikiti twazi tikiti ni athi no mwe wo kati wasi ndi watano ba twazi ro mwe wo ni wathi ayo
aswange badiata walosi yu aswange Kenya yutika tikeana nesa tisiama sikeana nesa ando aswange umwako ada ticket aswange maile kwikala jamani yutianite nesa niwezipe kindu twita normative science pe kindu twita normative science na positive science katika economics yani undu maundu mailie na undu maundu maile kwitha mailie yumbe undu maundu mailie nikana twasisia ebindele petu mundu la wasindwa andu azuma naika metuki makasemba siamani isu siamani inini nicho kwiwa mwandikithia wasema bayo kwasi ati andu moketene na mathuka maminenge wezu na mathuka mezi ati wewo kana chama kikwitwa wipe na uyuka uyaise muchunjona pai chama kingi cha kuka umye mubuko kana certificate ya kuka umye mubuko uandike une unge yu ona mheshimiwa wa Vinya Ndeti kutwikera chama kingi muthana usu wa nomination etho aile kwithwa listing ya wipe aile kwithwa ezi kana chama ki ya kingi kiyetwo te na bai certificate the bana ethe wanu ukwenda kumya certificate isu aile kumya tene na yunga mote ayathuka andu ma wipe makone muchunjo ala me wipe now mami na ukuna ula wasinda etho ni mheshimiwa Mangangi speaker ainengelwa certificate yake muthena ula wasinda etho ni mheshimiwa Makau wa Mavoko ainengelwa certificate yake muthena no longe yunga baitambuje ko kwathia muthana yati kwata kwako ni ku ningu kwata kwako tanienta ningavana tawingavana yupani nuwenga nena siasa ila twina siona ila twaile kutha tuimanda ba Kenya siasa nicio isu chama kianite chama kikomau ugethia mundu ndekwasia ni wa chama fulani ni wa Wiper lakini ni wa Wiper ni munenge certificate munenge certificate ndi wa Wiper yuchu nicho tukwenda uthama kiu ati mundu ailekala wa chama kilepi niki nikaloka mujujo nikanake kala kwa chamani kwa mapu nikanake kala ise opye chama ukwete twende chama kende mamemba maunje nonge yuga sije mlatu ila kuika muthungulu loyo yu mundu oke yandikithitia yasia ni wa Wiper na ogere muthungulu loni na azindo kwa Wiper uni unge aithi umanda muthungulu na chama o mundu uzi ni wa chama kibe batengwe nitukwenda kindu kita wa mature membership and member hii wa uwezi ni wa Wiper ni wa UDA ni wa ODM kuyo na kuyo kuyo na ngaluma abuna ngekalaba kwenene wona ne wabalwa ngethwa nibo ne wandi na ne wabalwa ngethwa nibo nundu yukwiku nicho tumi na mathina no kuona ma kwazia pe mundu wanga nyone nge wabalwa ngwa meza pe onge wendegwe tikaze obye meya nikukaze obye meya wa misio ya kuze obye chama mundu numanie buna ne bandu bange wendete ne chama ikaze kwa mundu agethezi betu bange utono bwana maneno twenene wa point inesu ya magavana metu tuesemba bama kuweni twese mheshimiwa Mutula Kilonzo Junior ni wedito chamani cha Wiper monono edito akikweta mbau kwe vinda ya saa mheshimiwa Philip Kaloki na kinukie no kwenda ticket ndeni wa chama cha Wiper mheshimiwa Mama Rose Moseo niwe kinyangalira ona cha kwetu wa governor pia county ni ya Makueni lakini vadhi na kuangelekanywe kani tume mheshimiwa Mutula Junior na kwata ticket ya Wiper na ni wadhi kana wenu wewe takwitene ona mawona ni titamaseo na ni wadhi independent na wona nditoro witha na governor independent usabwanyo twende ukamba ndwese rastas yandwa on the kila mundu ana capacity like Kilonzo Junior ona capacity Ross Moseo ona capacity na Professor Philip Kaloki ona capacity na kasu pia wangi could be ni Wiper na ndia sia tatu makewa digaiba momba neno mwegwane mama yamba kutoka ngoma ayino ise ivine tebu ndisi atete kumesia ate na yuba mwe atete ni mabundi isi andwala mama ate kana tuketekera nake ndukemwe so long as I don't know amabundi isi kana nyeyu ningweti wa governor na mama amina kulika mona ndani na mama koinga okethe tucioketina okamea haje tekona uno na mama etha mayenda kuya ebindane yu kwete kwete kebela la mo yu ni la mo mama na kana yu no
makosa ake na choma kaya ko ukoleta usupport mundu ngi solution sio ngama ko nisi tabu ndi na ndise nomba election sio na sio ngisi awane wakebela utewa whether no kuweka we compensate wana kuna wake utewa niteka masagu na ikwisha ni bakuweka na itete yonanga okay nuta tondo obama sako kwejetwa o senator akala mana ndiye mana woke CS nweze no wana wa CS nweze yu inge tingo anweze yu ano mala mana makala no kwelonga lekwezu lakini atati mamino mabunde diala mamate na ndo ka sokola ndo wakola ningo kola na itute yidiba yu ano apo no wakaweze kwethia ba imbo mundu we ready ndo atati ala mamwate kumwe ndo katata ukatata na kukatata kwa we ano mama kwatia okwenda kwebekana na makwatia ka okwesela atati na mamate ando ala mamate ta followers kwa we skimu keda kina de no na masa kwa za kwetekela nenge kwethia mheshimiwa Ross Musiona Professor Kaloki na Mutula Junior mali jabana mama kasia yu kubikabu la we no byo mwana tainye nanya malete kala matuma lo kama ite nganyane tete kana yu ne ando ala mama mate me mini ne mali bana ko makana ngapata leader na ko kwida thina ne wa undo tonga kwika na makako no sindu sito makona muchujo na kila mundu kasia undo ala ndo mo mea makoka mamete we aje na kwanda ni asio na tagire tena na ambio na kwengu no na yawe pe muno na asia wala makwie no malako na akura lakini makuru na ABC kwa tabia hao we ya malesi mayuma yako alasi lakini me ndo manga okakona malike kana maana si ndo fair kwa hiyo ni nenda kwa asia ili kekanete dikwenda kamuno ka ondo kama nati kekana whether no ndo no koka olike ondo ni wamo ukada nitese kwati lakini yunaku onola museo wirala megere masagwala mena maasa no the na square root na ala yumatea sio megweki ola museo ne kana ai ko you find the no baka baka pena challenge and rama kwa mangume ngudie tikaya nyene nas ne sabuwe binde kube anjoka na me ye yinde sio sumu lo whether la sena ko omiu na ko lo nga yumi sio de sieto choro ne kana yibingo na maneno akaidia ewe kana ndo yitona ko yo ndo ame kwaje tutakula nyama zote no bakangaze na kwa nisakuiwe na akanguta bya ndwala nye yundi ayi uni nzakwa wala ndai yani no ite to tuko ukoze mono le wa uakulo na stock wekuwa twa jibitali wede yanona yani mwozo mwile kala kakabira ni mazukuma ezeketa maumo na ninye me otomya mambe nene kukona wewe yani ndikunga mu yani na lama na ndo yabi umaka na mudaba ndimo yima ni committed to akaboneka longidwe baba akamewa wewe no na isina I must accept bamonde take put in one house this is I told not to for this short period to get ko we no monde Babylon ya to la WISAKUA Mheshimiwa Mwanda tu hapo ndine unaona 2022 nito nyaida na governor independent ezo mba history na oni ni yako yuko kasa kwa governor independent siola waapishwa most probably aimbichwa the following day nundu wo kakusabu silikale wewe nundu mwana kwa president ndichwa tena mavichi ningi na yu na kwa wena mundu kunene imbunge ningi wenene wanu na mamsiala mesia ningi na wendu chama and again pia nikendo qualify kwemba we governor woni ni wakwa nikana no walite kwitha we mwitikili kukethe abe wandu ukio na mona kuya ndoni nejo na kwe muya wa siawa president no ngino kasinda at least count 25 no ngino ketha we na namba 24 sorry 24 no mbaka uketha we na ma MP makonania we national leader one desu otherwise you know ketha we governor independent kida nasia kida kekendo keito muno na kintu chambe ati practical nundu embunge wokasia government ni combination ya county assembly na the executive na whether na county assembly ute MCA you ka kumangata ni kama sabu kethia mayolika
no ngina uketha ufomita serikali na kuform serikali ni la wina MMCA wina mo ila wonie mheshimiwa Ngilu okali ka waipadi na osa osie nikenda ethe asawite serikali ona pabika bandu pepeso bika bandu betha na maumo ya bidi ye bado stick to pauwa ipani nikenda withie ni governor pia wina numba kana assembly ethe withie notona kuthukuma lakini mundu wasia we nundu wezi mundu independent etha aimanisha akili na mibango yake ni very independent yoka na yoka sindu cionthi ile kuna ni executive sisi la mbunge no uketha budget upitukiwa na sindu bingi ila ideas ila we national mbako kaita mbunge no yete mbunge no mbako with na namba na with na namba you uketha na namba ya andu angi we utena mo kuti idea ngona itona kwikali itoneka kala kangi ngwenda weta nondo no kawetu oba nini enkawe baka mheshimiwa Vinya kwa na katiba galake kondo isaida wa siama ile na Wabina ni wa CCU kwithe member wa CCU ku CCU ti chama cha Wabina chama cha mheshimiwa Wabina kitha ni Wiper kwa Wiperni na loti swingi na no ngwenda kuona kana ni beitha wia lakini chama FM waisi woni wakwa ni ketha ni tu na wima wa siasa we mundu asindwa akausi wakosema nono na ibindelo nasa kwa kanoneta sekebelo nasi abai babasio tiwo ningi you asindwa teka na kanosho nikaka kwa sia nipekiwe napekwa lomani ndi opau na nono ninonete sainge na sisi ama no si dawa na challenges siasa ketha no liga na 2017 Wiper Wabinya yoka by candidate ngisia sasa governor sia chama lakini wasisio thithia i candidate tisio siukire ta candidate sina musukumo ngi wangali kwerenge kala inongweta aka no mwete ote kabalo cha wetene na no yedi ayibu na ocha bangalia kwa lobia ni kwete wa mundu kethia natona kusinda ikura kana ndetha na no la wito mwingi tondu kukwethwa kwa ni no kwaniana ano mastiki na siama ndio chama stiki na chama kiu nikenda pa emela support ula wokie na chama anene tombo soma moto mane miano ndo tutaminete na indi Lois simo ndi simo bailiata andoma simo no moka biki na witha mwikuna tusikana ne tuwasa simu ilite tu kana mbo soma moto mane Dominic Munyithia akamba twaye makuungama na Kalonzo Musyoka twithe na miaka ingi 10 vateke ndo tukwata serikali ni akamba twele kwithwa tuikulia atongo imaitu makulio momo ni kana matuthukume undu violate mesha kama theka Erastus ndio lea otusa kwa Mutongoi onethwa nde chamani bado chama ni chama na monovyo kwa ngolesie bwana FM kana mondo mundu usakuwa independent athikuwa ya mbungeni atetea mwenendi ata na we kande chamani na dena ando chama chake cha kumbackup FM ngoleso ni yaku Solomon Move nitachagua chama independent ni kana kokie na inya Vincent Mwangi rasa seve mondo onaisie ndimo kamba lakini kuma kaiti kithangathie ni MC wakwa ni Mbevi na MP wakwa ni Kemilo na uitwete Mbevi vau tomukule makulio mama endeo nendi Vincent Mwangi azia zione mukamba ke video Peter Mutinda hello ebu uliza hao viongozi kama ile rule ya degree kwa MCA na MP itawaka au la juu kiongozi ni matendo sio PhD Vincent Mwangi ni wakaingi na kana mbone ngangi mwana Miriam Mwende Erasa sao viongozi wanakuwa wazuri wakiitisha kura but wakipata wanageuka but na mpongeza MP wetu Joshua Kimilo kwa kazi nzuri ya kusponsor watoto shule Bismarck Mbuko ngulilie FM ni usio kwa support mondo ona mudhoku nondo ongamete na chama kila popular osu aye ngindi soma kaumana ni watina kwati kule ila yapata okay Songo Mdogo I take this opportunity to express my condolences to the families
who lost their beloved through this accident. I also think that all drivers should be sensitized about safety, especially this rainy season. Engineer Amos Mwema, MCA Motito Kalikuwa, the 2022 change is coming. Nindi mbange suni ifikie na kwenda yeko na andu ainge mono. Nindi bahaya vwe mnona toyo wakole makolo. Ndo songe. Nenda kwambia ba. Undu wambe twikulana ciati. Tiukulana cikana chama ni kithuku. Yes. Tiukulana ciu. Undu tina sunge. Twina zazi chama ni kithuku. Tina zazi kithuku na chama ti kithuku. Na be mausio maingi ma chama ndona kutabia na nengu wete amwe. Ngoto tabimo. Ateo nenda kwambia ba. Ni kwatia pe musia icio umwe. Wakulia hii mundu akasakua atena chama na ithi mbungeni atetea mwene ndiata ni atetea mwene ndiata na ndena ndu mamumbaka hapo nendo kwambizia ba beyu meya wela twinayo ba Kenya na katiba kala twinako kamulikite mali yume balathi ili ba yabe mwene ndi kwanzia imwe rahisi muno ito devolution na kindu kila detail ba Kenya yuno kimwe na ni kwatia nituke bande ya formula kena proposed kwa BBI lakini ni kwatia ni kiyo bande wa formula ya ati mundu lo kwetwa MCA yuno kwewa mwashimiwa maneno onelo na manda utongo ina no nezile cia ina ile kungamelanga le kweno ngavana nika no kethia ni na kwata ketha ni batoneka titie lyo kindu yuki joka tukwate kindu kimwe kwitwa ward fund mbeza yitu mwe ward ine kwa mheshimiwa na yitu mwe ward ine kwa mheshimiwa tumevu nundu mumbunge no kwatite ena miradi ile yake onengeto through NGCDF wazizia innovation laziketo cia masukulu police stations na sindu bingi muno sikunitwe ni muyumbe ajaneli itwa mbeza ni central government national government governor mbeza siake siugela kwa national government sikoka account ine yake yo ndazumele na nenge mbeza yumundu lo diela ate munenge mbeza na wabata muno eta MCA na nipo tukwenda mundu usu amande we formula yako ne mbeza nikana tulatolelo tweku yambi na loto maundu tweba yambi akune yuzu nundu wambe wati mundu ndakasie nesoza kwa jama nikana withie ndiketha ne namba kapu pe mundu wakulia kana twaelosa kwa mundu muthugu uzungio ni aye mundu muthugu jamani na te jamani ba mundu elosa kwa mundu muthugu jamani na te jamani uzungio ni aye ndukalete kusa kwa mundu uzu nundu wake nundu mundu uzu amina omusakwa nenda ukotabia meya yola twikite ya kwita mundu nasa kuyi thina binya muno kwesa kwethwa utona kwita mundu musakwe mundu uzu we omeanizio na akami akethele yanata na nenda ukotabia ithele etano wetha we muome muno paipandu wa ile osakwa mundu wizika na mundu ni muthugu ona jamani kiseo ona akatwike jamani kiseo na cha mundu la wendete yes aziaje asante ende muthinyano omonthi nenda tufichi wanenanya witu mathe fau na ende kethabe kiondu chola twinena yulu wa topic yesu ndeto cia muthia twambie na mheshimiwa Mwanthi ndeni wa kamera ino nena ndeto cia muthia kwanda teko temwe mwana nusu meselia twamina sawa ni asante mbe na kwa niambisha na pia kutunga pole anokia kisho kwa family ila sitiwe ndeni wa mbangela yithiwe ngali kwa sia mwingi na ende diasia ando mateleva langu weta mateleva ndiwe ta mamatatu oka ona itwala to twangali twete to angalifu no mbwene yuye ne mbinge mbozi sina siwo na tuisisia ona ka twaimangale ona asia ko ya misi kula kwe siwo sitindiete kula kwe masilanga tisizete sobia siana nikati kaende kwetha na mbanga sia muthembosu ona ka maleloni na naitwala tu maleloni timba te careful mina nene kenda withie tina umesiando kila kingi ende ni muthena tinda kisioni chakwa nase na thaitha vandu wetawa kwa mulinga kuna thaitha ya IC na thiu kaongesisya kundu kula ninzite kana kula nzia kula tata ubise nundu kumwe kula kukuwa to mandondo tokwika nako silanga twana na isusu yake wila tenzite ende no binda yu na sindu cia muthembosu na indi ka muthia njasyo yes kila mundu
musi wo na musi waku onawetha wi munini onawetha wili ata usubia musi usu na niwe weya ukesa ikala kula kwa alathwi nendo kule mbaya ya mukamba musi twikale musi witu ati yaka musi usu witu ketha be musi tunge twese muthwi o witu uthwe ne ndetiete tutwikithie musi muthwi nelangwa siune asia tukwatane tithe kindu kimwe tutungianie pina bandu bamwe nikenda tithe na no kamba une wandai ya na kindu chuki kakwatikana no mutongela tena kwa mundu no studio na kalonzo amusioka titethe ani sina tikwata na pamana tikase musi witu munini tuweze musi witu we ane misiesu inge tukwasa ya tajiri na tuisise kula twale tokoswa tuikoswa na tuilunga timusiri tinombani mwene kenda tithe no kamba mwelu ibinda yokete ni asante ni mubyango no mheshimiwa Bwana FM asante nenda kwa zitao muno o katika topic hizo nena o munde neti kutarajia muno andu mainge bange matena siama indi pa uno bo bembangela nenange mbato nundu nenda kutabya nesa bai nandu mamanika kwa wingi na manene ya mali kwena na wingi ula menda kwa namba imwe ile itatu ina na namba ne ya membership ya chama na pino suyu ula weta wa strength pino suyu niwo otuma ona munena ukethia ethape undu fulani mwenda wabetukithia mbungene ni wabetuka na mutena namba nendo mari ya mbungene baike okay kwou niti kwenda muno kindu kila twenda muno kwika siama atongo imasi ama mekalende matungeani akili masi ati niti kwenda kunenga nende chamba kititona kwaka kigethwa kibo mako miaka 5 nenge 10 nenge 20 na andu gethia ne make amini yunge weno uyugwe wa mheshimiwa wethugize muno ndu ashimia sume kwasya no kwigwa peka bwila kethwa abantu no rotha kwithia kamwe keo kawo na kangi ukethia ni akili ya tabigu yuko ni tikwenda withia one akili ye itabwa ya akili ya tabwa ni kwema kuigia nundu andu ne manonie na metho kana kila kineka whether nomination ethani muthungulo unegio muthungulo mutheu wethia mundu ayuka kwazia nina kunewa jenga waiye wanete nene kunaye muthena na andu ne kunewa jenga yes ukamba guonde na za anduma ito make twi nena muso wenu ya believe in na muso wenu ya believe in we muso wa monza believe kilungu chaka na muso wa monza na mboya yakwa nundu twithe bai kumbeni na nekore no mboya itwithi onthe na mutongo ni nundu andu asu twisimena kimako kingi na cheva mboya la nene ngai akamanenge mugu mwingi wango onola mundu utamanna pala mugozu uma withe mena mugo ebinda thinundu ninasisia ta wasisia muno pe wingi wandu maumite musiumwe ukethia pe wingi wandu maumite musiumwe mbeo na 10 na nenda ukutabia ekanga yuto nonenga andu asu mugo la wangu baike nukingina nyembo yakwa yebau ndeka bilibi kilunguchaka na muswa wa mwanza nanga yakamakia kisema nanga yathi masia yesema itu na Mutongoi ni mubya asante muno Bwana FM mheshimiwa maneno tuminekele uneni wako wa mudia ndeni wa kamera thank you nasa nikati ketungelela ile muno wa kitui waje tuseme poleni sana endi twasi idionde kisela ko kwe Mutongoi TV tamwe ani pole muno ndo makitui atwe munene nasa endi ngaya munenge ebinda ya komesya ngaya munenge ukiakisho endi sindu yuto nenda kwasia endi netwanena anewo nditoko mina na kana no twale nketha na sindu na andu no mana itha maumeto obandu no mundu ma bandu patebo na anaitwa ajumbe alama nsakwawa pe mundu ona alama National Assembly mundu manakana no kukwata na musumbe weta ahuru akakwata sindu kwa andu make kumwethe yabo MCA manakana kwa na governor na ke kwa pesa musina si otwawo kwake ayel ne kwithia ewapo nyene menese na sabiyo kazi ndu yuti kwa tio nena sia erastas sia kwa sia chama
omunde no kukwia kana ni sure pio na my experience yembeo kana no SAKUA ta MCA na wewa nyakeli na otesa koka mbungeni utende award ni kwa kuzindu sio ile ni ipeto kadha na heshima walange na sio ndio mananga na equal kwa kila award kwa kuno kuthoko mawa na kuwesele hawa na mbasa no enanga na wa kwa umo no mono akazi Luisi akwasi ayi no wakatete nyino nese udute kwasi tekwata na ke chama waki tekwata na ke mbai ida mini kana no bana wa ndo ruto akuthiuke ya atuya kana akase nengania ko with amasa no Raila akase ko no kira lakini ile mbai eno yito ti akakania mono no tese kolea na kinengo chuno tatana ingwe no ngai te bala na ole asiendo mono te ile ta ndo alangi na ne asie na asio no mo kwelewa no ndo taile ta te awa te dio na naweza kwenda ndugu kwena mathina lakini ile tuombe tu ne asia indi ne asia ko thiuna mbe akatwasie indi tuboya ngai yaende na utunenga ngwatanio na kwenda na umwe na kuungama na kwanza ondo na makatuka machama kemwe that is the best indi makalea kwitha matuika kemwe indi te asia indi terio teboete kumosi no nesu na ala mahatio isi ni ngwenda indi onamo mayo mose ngusuesu mahatie ya kwana siano mabetange ngana ndo meka lo asante yes thank you so much ni movia muno mwendo muzese na kuni movia we mwanya muno nondo akusa kwa kwelo la ikumbia siasa nginya watu afika muthia twetha nake mheshimiwa Timothy Maneno MCA wa ward ya Ngoma Somba county ya Makueni twetha nake bwana Fred Mbadha FM mtaalamu wa mambo maki uteti na ndio twetha nake mheshimiwa Steven Mwande MCA wa ward ya Kalakala na kwani twerasa skithuku wanzo mo nditongea movia alangi onde mavikiana kwa ile kumbia siasa ndikuendea kiwiyo cha kwa ila kwa oyu tiwanesa ikumbia siasa yengi ni wachu mwaukete indi kusiwa kwa ni wa kwambelelia o kwa oyu kiwiyo cha kwa ila